spirituelle.
nkaka zetu ko itutela mene. Mana mwatukanikina munamfu wafunda dimosiye nkamavwa yolusambwa dietanu mamene moneka omumeso metu. Idianu papa, tufuka mene vantadi siaku. Tulombele nlemvu mumbiza onso za vola nkaka zetu. Yeyetu kibeni. Papa, tuzewovo makanda maonso imwamu metuka. Tudididi wangeye sedieto mpasi watu vutikila ensi. Ye watu vutuila oluzitu luansieto. Tulombele nkuma yengolo munasalu mpasivo kienda kuntwala. Seimfoko kwa beto bana benu omumbanza Kongo mkumbasio mwana mwanda bila. Mbanza Kongo ye! Mbanza Kongo ye! Mbanza Kongo ye!
ba mama ye batata liyambale note maso ba mama ye batata kumbanza Kongo mvutu kididia kamuna mpova zami ziatezele songe zono muna 1931 muni ya iza kumbanza Kongo yakala mvu 13 ntangu yina yakala mvu 13 muna mvu 13 kadi ya wutuka muna 22 mars 1918 donc muna lumu kina yakala mu 13 ans ou bien mvu 13 ya iza mumbanza Kongo ba mama ye batata nkiye iza tombi kuku muna mbandu ya mpile yina ngizikota kumbanza Kongo